Bog svima. Dugo se nismo vidjeli, dugo se nismo čuli, ali evo ga, nakon skoro godinu dana mislim da je stvarno krajnje vrijeme da snimim nekakav video, pa htjela sam početi s nečim onako laganim, neopterećujućim, pa sam odlučila snimiti što je u mojoj torbi. Znam da je ovakvih videa već bilo jako puno, međutim ja ga nisam nikad snimila, a tema mi je skroz simpatična. Pa eto, odlučila sam vam pokazati što ja nosim svaki dan sa sobom u svojoj maloj torbi. Nisam bila ljena, nego videe nisam snimala iz jednog prostog razloga, a to je zato što nisam stigla. U proteklih godinu dana dosta se toga lijepoga i nažalost nešto i manje lijepog dogodilo. To je tema za neki drugi video, ali ajmo na one vedrije teme, pa eto jedna od ljepših stvari koja mi se dogodila i to prošle godine u 8. mjesecu je svadba. Dakle, moj dragi i ja nakon punih 7 godina veze, eto, odlučili smo reći sudbonosno da i bilo nam je prekrasno i čak sam razmišljala zapravo da s vama podijelim svoje nekakve ideje oko cijele te svadbe jer je bila sve samo netipična. Tako da, eto, mogla bi snimiti jedan video vezano, dakle, za nisko budžetnu, a odličnu i jedinstvenu feštu, odnosno svadbu. Za početak želim vam pokazati o kojoj se torbi radi. Ja ih inače imam jako puno. Stvarno, ako nešto volim, to su onda torbe, sunčane naočale i šeširi. To su mi onako top 3 stvari koje volim skupljati, mijenjati i eto, u njima uživam. A ova torba koju ću vam danas pokazati i koju sad nosim već jedno vrijeme je Ekaterin Katrin torba. Ovako izgleda. Znači, ova torba je djelo vrijednih ruku mlade dizajnerice iz Varaždina koja se zove Leda, a dakle njezin brand se zove Ekaterin Katrin i dolje u opisu ispod videa ćemo staviti aktivni link da možete pogledati kakve sve modele ima, koliko koštaju i na kraju krajeva gdje ih možete kupiti. Možete ih kupiti i preko weba, čisto da znate, tako da ne morate osobno dolaziti u njezin dućan, već možete, kao što sam rekla, naručite ih putem weba. A sad što se nalazi u mojoj torbi? Znači, ova torba izgleda ne prevelika, a niti premala. Ima samo jedan pretinac, ovako. I bez obzira što ne izgleda prevelika, u nju dosta toga stane. Pa ću vam ja eto pokazati što to ja sa sobom nosim. Prva i osnovna stvar, to je naravno mobitel. Znači, moj mobitel je Samsung A5, imam ga već jedno 3 godine, jako sam zadovoljna s njim, super radi i ne bi ga mijenjala za sad. Tak dugo dok radi ne mijenjam ga. Sljedeća stvar koja se nalazi u mojoj torbi je i novčanik. I to poprilično velik novčanik, kupila sam ga u Berški. Sad neću vam puno pokazivati što se unutra nalazi. Para nikad dovoljno u svakom slučaju, ali zato imam puno papira, kartica, kojekakvih podsjetnika na kraju krajeva, vozačka i tako dalje. Tako da, eto, novčanik ide svugdje sa mnom, ali razmišljam o tome da možda kupim u pola manji jer ovaj je stvarno velik i da je torbica malo manja ne bi mi stao unutra. Nadalje u torbici se nalazi i USB kojeg mi je moj muž posudio jer sam ja svojeg negdje zametnula, tako da moram ga potražiti gdje je moj pa da mu njegov mogu vratiti. I naravno u torbi se nalazi i neizostavni dio svake ženske torbe, a to je šminka. Trenutno u mojoj torbici imam ovaj Look by Bipa olovku za usne i ovaj H&M ruž za usnice koji nosim i sad. Eto, kupila sam ga nedavno, jako mi se boja svidjela. Mat je i jako je dugotrajan na usnicama, tako da
ako ćete željeti isprobati, topla preporuka, imaju milijun nijansi, meni je ova osobno bila najljepša. A da bi ruž lijepo izgledao na usnicama, usnice treba njegovati, a za to u svojoj torbici nosim Uriage Labello, odnosno balzam za usnice. I još jedno malo otkriće, također iz Berške, je ovaj roll-on parfem. Dakle, ovo je parfem iz Berške, ne znam kako se zove, Berška Velvet Edition, jedino to piše gore, ali miriši predivno. Samo malo hoću vam pokazati kako izgleda. Znači, ima ovaj rol, nanesete ga, malo dodirnete međusobno dlanove, odnosno zapešće i imate prekrasan miris koji traje jako dugo, a cijena mu je samo 29,90. Dakle, super isplativo, a neki dan sam pročitala da su i ovi poznati brendovi kao što su Chanel, Lancome i slično plasirali također na tržište ovakve džepne, ajmo reći, parfeme, dakle koji stanu u svaku torbicu, isto roll-on. I to je zapravo sve što se nalazi u ovoj mojoj torbici. Međutim, ne bi ja bila ja, a vjerujem da velika većina vas također nosi puno više toga sa sobom na dnevnoj bazi, tako da ja uz ovu Catherine malu torbu nosim i još jednu torbu, sad ću vam pokazati, a to je ova Orsay torba u koju stvarno stane apsolutno sve što vam treba, a čak i ono što vam ne treba. Ja sam se nekako naučila, dakle, ovu torbu nositi sa sobom na posao i ako idem obavljati još dodatne stvari po gradu, a ako idem samo kratko van, onda mi je dovoljna i ova mala torba. Sad, u ovoj velikoj torbi ima puno toga. Neki dan sam bila u Sinsay, mislim da se tako veli dućan, i naišla na ostataka od nove godine, šljokičasta čaša od 3 deci i ona stane u torbu koju ću vam sljedeću pokazati, ali ne nosim ju u torbi, samo sam htjela pokazati kako je zgodno. Nadam se da kamera dobro lovi. I sad bi rado nešto popila jer sam full žedna, ali naravno još ovu nisam uopće niti oprala, a kamoli natočila sa sokom. Inače 51% je bilo sniženo i platila sam ju samo 19,90. Spremne? Krenimo. Dakle, u ovoj mojoj velikoj torbi nalaze se ni više ni manje nego sunčane naočale. Dakle, bilo ljeto, bila zima, ako sunca ima, onda definitivno imajte pri ruci sunčane naočale jer oči će vam biti zahvalne. Ne znam koji je ovo brand, kao što sam rekla na početku, torbi, naočala i šešira stvarno imam puno, tako da ove su samo jedne od mnogih. A isto tako uvijek sa sobom u torbi nosim i rukavice, dakle da mi ne bude hladno za ruke. Ove su iz H&M-a, kupljene prije 1-2 godine. Nadalje, tu je i dobro štivo. Ovu knjigu sam tek krenula čitati. Riječ je o knjizi koja se zove Agnezina ispovjed. Dakle, ne mogu vam reći ništa više osim naslova. Naslov me privukao pa sam odlučila pročitati. Kaže, originalan novi glas koji vješto i čarobno vlada jezikom i pričom. Predivna i nezaboravna priča koja će vas dirnuti u srce. Jednostavna ali dirljiva priča. Tako dalje, tako više, tako manje. Ne znam, vidjet ćemo. Tu je nadalje i punjač za mobitel. Onda su tu bomboni za svježi dah i za bolno grlo sa džumbirom. A ključevi od stana. Još jedna toaletna torbica unutar velike torbe. Selfie preparation kit.
Unutra se nalaze sve one potrepštine koje obično cure nose sa sobom i ovim manjim torbicama, ali ja nekako u manjoj torbi imam samo, kao što sam vam pokazala, parfem, ruž za usnice, eventualno olovku, a u ovoj torbici nosim sve ostalo. Dakle, tu unutra imam kremu za ruke, vodicu za ispiranje ustiju, špangicu klip za kosu, još jedno labelo, onda imam još jedan ruž, Avonov, sjajilo odnosno tekući ruž od Slika i imam mini konac za zube, za čišćenje zubiju. Eto, to se... imam još nešto, a to je ova olovka za obrve od L'Oreala, koja je već praktički potrošena, ali onako nosim za svaki slučaj ako zatreba. U svakoj torbi morate imati naravno i papirnate maramice. A ja još nosim i ovaj super rokovnik, odnosno planer, u koji zapisujem sve obaveze, sve nekakve bitne informacije. Jako je zgodan, odlično je napravljen, jako mi se dopao na prvu i fora jer ima otraga ovakve naljepnice koje možete, sad ću vam pokazati, lijepiti unutar samog planera da vam bude ljepše i interesantnije. Tako da, eto, sviđa mi se i koristim ga na dnevnoj bazi. I posljednja stvar koju imam u torbi su dioptrijske naočale. I to bi bilo to. E sad, vjerojatno bi se našlo unutra još nešto, ali ajmo za prvi put reći da je tu gotova priča. Nego da vas pitam, kako kupujete torbe? Ja recimo torbu kupim zato jer mi se svidi, jer je drugačija, a znam recimo da mnoge cure kupuju dizajnerske torbe, da mora biti neki određeni brand, pa eto, baš me zanima kako je vaše mišljenje i kakve su vaše navike. Pišite mi dole u komentarima što bi voljela gledati, evo s obzirom da nakon godinu dana smo snimili tek sad prvi video, pa da ne pretjeram. Dakle, ako imate nekakve želje i ideje, podijelite ih sa mnom, a ja ću zasukati rukave i eto, potruditi se da što prije snimim video kakav bi vi željeli gledati. A eto, s obzirom da je veljača, ja sam nekako razmišljala da ove godine na YouTube stranicu ukomponiram malo više fashion videa, znači videa vezanih uz modu, modne dodatke, ne nužno samo uz make-up. Pa nadam se da će vam se to svidjeti jer eto, imam baš i želju, a i dobre ideje, nadam se. Uglavnom, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!